Добрый день. Добрый. Че, не поздороваешься со мной? Привет. Просто так? Ну как на камеру сейчас с тобой здороваться? Мы же с тобой особенно здороваемся. Все, я доедаю. А Темир до сих пор сидит, монтирует. Приятного аппетита. Что не кушаешь? Да я хочу даже сначала налюбоваться, а потом... У нас... Будь здоров. Нас пойму, да? Видите, правильно, надо говорить. Сау бол. Я люблю смаковать, сначала влюбиться, потом пробовать. Ладно, приятного аппетита. Заболел, что ли, простыл? Кажется, да. Чай с лимоном. Давай лимон можешь покушать, как я? Надо домой ехать уже, все. Все же сегодня поедешь домой. Пока. Сдирать 20 стар. Қазақша сөйлесін Темірлан. Қазір өзінен сұрап көрейін. Екеуміз негізі вообще уже сөйлесеміз. Бірақ қазақша эфирде сөйлейміз. Бірақ үйренгісі келеді ғой енді по-любому, бірақ. Давай, короче, осы күннен бастап қазақша сөйлейміз. Негізі мен көне байланысты. Өтіңіздер. Тем. У них же красный зебра. Сонымен қазақша сөйлейсің бе? Жана сөйлесеміз ғой қазақша. Тек түсінбейсіңдер бірақ та. У него казахский кривой, но үйренем дейді. Кім біледі? Все, бісміллә. Бақам. Алматыдағы движениесі маған ұнамайды вообще. Үйрен енді осыған привыкай. Бәрі агрессивный. Нормально. Деген суета Алматыда. Саған бірдеңке айтайын ба? Оқырмандарым жазып отыр. Киімі шіріп кетпеді ма деп. Темірлан, строго не судите, ол тура спонтанно Астанадан келген. Бір киіммен мен үшін әлі жүрмін да енді. Бүгін Құдай қаласа кетеді. Мен негізі 3-4 сағатқа келем деп едім ғой. 3-4 сағатқа келем деп, короче, навсегда остался в одной одежде. Ладно, бүгін барып көп киіміңді алып келе. Жақсы. Дом перевезу болсын.